Kinong sancar senong jong atany athia bari kila penlong. Ya kaji ngenduk lang haying norbar jong senong athia bari. Hak te kaji lang pelap niat do ba nastar keleng do. Laidan lang ru do ba kepi pangyang. Ubade UMLA bad MDC berim jong ketiga tany. Rengkat barok ki sordar jong senong ki badon hak tiga tany. Hak ni kasngi kaji lang layo e kaji pensyai no ba nastar keleng do. Hak abai day berkaji temu jong ke sarkar. Ban pak jurip ya barok ki jaka kaput ban sengap. Ya kasur ni kipai ba syobani keren berkasorkar asam ban penbait no ya upur usam batikana. Hagan kasngi la yo ru gaji pensyai no ba kepi pangyang halor kinongrim ba kipai ba kini ban ai syaka sarkar. Hagan jingalang da kuwi kasur kilarai balada galong kumno kumnuru kinom le yaso berkasam. Henry kini ne bait ha Meghalaya. Mang na berapa meeting kat lepas cakap kisah resolution kupa itu na. Jadi cakap deh public deh bangai masih jaru ya semua deh cakap tengah ni baru macam. Khasna kamsi nama apa kisah cakap di kota kanan nenga. Cakap meeting ko kata sekarang bang abia bahasa pun tak. Cakap kisah ada resolution ko sibuk. Cakap jenma ko saya lagi. Depan jenma na proyek cakap mu. Menjadi Chunga kumway neki report jongka district interstate committee member kumu former MDC MLA Mapiong kumu former Serdar di daga mesin jo gajing sokya bakumba government of Nagaland Assam kala sim ya karai bandon no gajing penbai caka bakut sendon pada gajing tha jo kasukar India te bat penbai no sendon yu pu sam swa gajing dap santo sem state swa gajing dap yusan sem kari India tingengai bagane kadai ka commitment ke bagi pam benput no ya gajing kejapu te namar minta kasi ni khot tang ye gini ki dongbra irang pasong barkhot jong gane ga ahim sektor jadi semua kalong ba bakin ai hi mangi nang ni na po snong pat na kahima ya ka rai basai bat ya ka mon basa bahaswa banwan ka committee jong ka district ka inspection na siya kasi bagi hang ni ngini yo ulpai ka rai basai na mar kumbalong mentah ingim laban ong babro kata ki pai ba kiman sa kamat ban ai ka rai ka basai bu jinga ka sarkar asam ko ong gede gede jongi be kliak ong jongi kan bang ha po jengam leadership ni ha ka yang si leadership ni ha ka nonglang leadership ni ha ka right man sau ko nong man sau leadership nong sau leadership ko ban swa ina kata kata ha ka por ni leadership ka rai basai ba ngingin long mangi ka dulir bai ba ngingin long ka dokumen marbala ngi ongum ta nadu balayo ya ka jinglai du kari India nadu mengelayo ya ka Republik G kalong ba ni baro kini kijaka nadu rang ne ka haim sektor tara abari gizang reserve pat kalangpi sektor ni hap part and parcel jong pa United Khasi Technical District kata ha ka por yung kasur Assam bat hadin pat ngila aham no ha ka United Khasi Autonomous Council hadin bengelayo ya ka lembaga siksidul di position of India de na kata kataw ni ong ba tanggawi ka sulin ai pangindon hapo ka Meghalaya ai kublay ya borok irang basnong ya borok ki headman ki bal ai ka rai ki chong ki ngang ong ku mesai kara pala nadu kini ki snong bat ki hima ki ai ka rai ba sai kumni pat resolution ke chong ki lengba ka sarkar jongi na ngais khem ba u chief minister u chongi un sim ya ka surin pai ba hagju ka por ya ka nori mangidon ha hima kasi ki elaka kasi na ngais khem ba kani ka nori ka bangi yang kelina du ki snong ka hima bat ki pai ba nginyo no yo puru sam ubasai ubatikna lane ka permanent solution ngadon ke jingkemen